Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Tāne me te Pōkiha. There is a warning before today's episode. It does contain a small amount of animal cruelty. There are two kupu hou. The first is tāhoro, and it means to raise, R-A-Z-E. Nā te ahi I tāhoro ai te whare rā. Because of the fire, the house was raised. Our second kupu is Poto. As a tūmahi hāngu, it becomes tautua, and it means to dip. I toro atu ngā tamariki ki te punawai, kia tautou I ō rātou waiwai. The kids went to the spring to dip their feet in. Kia are mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hana nā hoki te noho, whakarongo mai a hoa mā. Te Tāne me te Pōkiha, nā Aesop. I kino te tūkino tia o ngā tupu me ngā uru huarākau a tētahi tāne, e ngā hohonitanga a ngā Pōkiha. Ka mutu I tētahi rangi, ka mau tētahi o ēnei kararehe I tētahi tārore. He pukuriri no te tāne, ka here a te wairo o te Pōkiha ki tētahi taura I tautaua I te hinu paina. Ka whakakāngia ai, ka tukuna ai ia kia oma. I te rongo I te mamae me te mataku, ka tōtika tā te Pōkiha oma rā tētahi whira nui no tāna kai tūkino, me ona hua kānga I māua katoa. Ka kā te kānga, ka pūhia ngā hahana e te hau. Ānāwai ka hora ki te whira, ka tāhoro. Ka kawa te ngākau o te tāne, he kore nāna I takahi I tētahi ara whai utu I haumaru ake, I tūkino iho. Ko te kiko o te kōrero, kei miere tia a mōhio e te riri. The Man and the Fox by Aesop. A man whose vines and orchards had suffered greatly from the ravages of foxes one day caught one of these animals in a trap. In a great rage, he tied up the fox's tail with tow that had been steeped in turpentine, set a light to it, and let him run. Mad with pain and fright, the fox ran through a large field in which, ripe for the harvest, stood corn belonging to his tormentor. The corn caught fire, and the flames, fanned by the wind, spread over the field and laid it waste. The man lamented bitterly that he had not chosen some safer and less cruel means of revenge. The moral being, do not let your anger crush your wisdom. Tēnā rā koe I whakarongo mai te rangi nei. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly ad-free, with no sponsors, which means everything we create is made possible by our Patreon whānau. Every bit of tautoko helps us spend more time creating, sharing and growing te reo Māori through this kaupapa. We're working hard behind the scenes to bring you even more Paki waitara as soon as we can, and your support helps make this possible. If you're a kaimahi arakura, kohanga reo, puna reo, or school here in Aotearoa, you can get free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email account and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month, giving you early access to every episode of Whakamiere, downloadable PDFs, access to our supportive Reo Māori community, exclusive merch, and our full catalogue of over 150 episodes. To our Patreon supporters, he mihi tino nui kia koutou. This podcast exists because of you. If you've enjoyed today's episode, please consider leaving a rating or review on your podcast app. It helps new listeners find Whakamiere. Or better yet, share your favourite episode with someone who might be on their own Reo Māori journey. Ko Taurapa, e nui nei te mihi ngātu. Hei ākua nei a hoa mā.